A. Şağı ve civaka ahlaki u politik, ango civaka demokratik. Çağa ku mirov dikare moderniteya kapitalist di çarçoveya sê hêman û şaxan de bifikire, nêzîkatiyeke bi heman rengî ji bo moderniteya demokratîk jî dicîhde ye. Ji bo moderniteya kapitalîst xisletên xweser û nedomdar ên bingehîn weke civaka hilberînê ya kapitalîst, civaka endüstrî û civaka dewleta netewê tê fikrîn û di berdêla van de ji bo moderniteya demokratîk jî şax û hêmanên civaka axlaqî û polîtîk, civaka eko-endüstriyel û civaka konfederalîst a demokratîk derdikevin pêş. Ji bo her du sîsteman jî di detayan de mirov dikare gelek şaxan ji wan bibe û hêmanan desîşan bike. Lê ji bo bi xetên sereke bêne tarîfkirin, ev her sê şax dikarin maneyeke têr û tijî bidin. Me di beşên berê de şax û hêmanên modernîteya demokratîk bi awayekî berfireh analîz kiribûn. Modernîteya demokratîk jî ji aliyê pêşketina dîrokî, bi qiyaskirina şaresaniya klasîk û modernîteyê bi hêmanên sereke mehew dabû wê berbiçav û diyar bikin. Divê mirov şaxê wê yên sereke ji hev bike û wan tarîf bike. Ev yek wê nêzîkatiyên vegotin û pratîkê bihêz bike. Mirov dikare civaka axlaqî û polîtîk weke civaka demokratîk jî pêşkêş bike. Dibe ku ev nêzîkatiya kategorîkirinê li beramberî civaka kapitalîst bibûya bersiva herî dicîhde. Lê ji ber ku dixwaze civaka axlaqî û polîtîk de civaka demokratîk jî heye, weke têgîneke hê bingehîn me ji bikaranîna civaka axlaqî û polîtîk weke esas xwe dûr negirt. Mijar di beşên cûr bi cûr de hatiye ziman. Ya ez ê li vir bikim wê bibe berhevkirineke sereke. Berî ku ez wesfê civaka axlaqî û polîtîk diyar bikim, xusûseke derbarê cewherê wê de heye ku ez çi qasî dubare bikim ku ew qasî jî dicî tebe. Ew jî ew e. Civaka axlaqî û polîtîk bixwe bi awayekî cewherî ji aliyekî ve bi bedewî, bextewerî, rastî û qenciyê re ji aliyê din ve jî bi azadî ve kevî û demokrasiyê re têkiliya wê heye. Qencî û bextewerî ji xwe axlaq bixwe cewherê axlaqin. Rastî bi heqîqetê re têkildar e. Mirov li derveyê heqîqetê li civaka axlaqî û polîtîk bigere tewşe. Ya axlaqî û polîtîk nebe nikare heqîqetê bibîne. Bedewî jî têgîne armanca ya estetîkê ye. Ez bedewiya li derveyî civaka axlaqî û polîtîk bedewî nehesibînim. Bedewî axlaqî û polîtîk e. Sêberên din, azadî ve kevî û demokrasî têkiliyê wan bi civaka axlaqî û polîtîk re têra xwe hatine analîz kirin. Ti civak bi qasî civaka axlaqî û polîtîk di wê hêzê de nîne ku azadî ve kevî û demokrasiyê pêk bîne û zêde bike. Yekemîn xusûsa wê were berhevkirin di derbarê kapasiteya guherîn û veguherîniya civaka axlaqî û polîtîk de ye. Şaxê şaresaniya demokratîk, civaka axlaqî û polîtîk heta weke hebûna sereke ji holê nê rakirin, mirov dikare li kapasiteya wê ya guherîn û veguherînê weke civaka herî berfireh bifikire. Bêguman di ti civakê de axlaq û polîtîka bi tevahî ji holê nayê rakirin. Lê fonksiyonê wan dikarin gelekî bêne tengkirin. Mînak di civaka modernîteya kapitalîst de li bin hukmê dewleta netewe axlaq û polîtîka daxistina asta herî nizm heta dor lê wer tengkirine ku anîne ber sînorê tinekirine. Em dûvdirêj li ser sedem û encamên vê rawestiyabûn. Bi dortengkirina axlaq û polîtîkayê ma civak diguhere? Na. Bereva jî tê tengkirin, cihwazbûn û guherîna wê tê sekinandin, heta homojenî li ser tê ferskirin û dibin statûyeke hiqûqî ya hişk de bêhn lê tê çıkandin. Kapasiteya guhertinê bidin aliyekî, ji bo afirandina çandeke tektîp û gihandina welatiyên tektîp dibin navê homojenkirinê de civakê dadixin dualîteya em yê din û bi vî awayî dorê lê teng dikin. Bi qasî ku bi çavan xuya dike, mîna civaka modern guhertineke bêsînor pêk tîne, dîmenekî gelekî rengîn pêşkêş dike. Ev dîmen bi temamî medyatîk e û propaganda ye. Rastiya dibinî de tek reng e, yan nêzî gewre yan jî reş e. Li beramberî vê civaka demokratîk a rewşa modernîteya hemdem a civaka axlaqî û polîtîk e, bi rastî ew civak e ku cudatî tê de bi awayekî fireh dijîn. Di vê civakê de mirov bi çandeke tektîp û welatiyên nayên mehkûm kirin, her koma civakî li ser bingehê cudatiyên li dora nasname û çanda xwe pêkhatî dikarin bi hev re bijîn. Ji cudabûna nasnameyî heta bi cudabûnên siyasî her kom dikare potansiyela xwe derxe holê û veguherîne jiyana çalak û aktiv. Derdê tu komê nîne ku were homojen kirin. Tekrengî weke kirêtî, zivêrtî û feqîrtiyê tê dîtin. Pirrengînî jî di nava xwe de dewlemendî, xweşbînî û bedewiyê dihewîne. Divan şert û mercan de azadî û wekevî zêdetir pêk tê. Lê azadî û wekeviya xwe dispêre cudahiyan binirxe.
جخوا آزادی و کویا به دست دولتانه توا هاتیه پیکانین چاکو به تواهی ازمون ل دنیای جی پشتراز بویه به تنج بو یک دستاریانه و کویتی و آزادیان راستی به یک دستاریان سرمایه و دستلاداری ناینداین به تنه به شواز سیاست دموکراتیک جواکا دموکراتیک مرو دکاره به دست بخه او بخوا پاراستنه برگیریاوی بکه بلکی مرو دکاره وی پرسه بکه گلو سیستم افقاز جداتیان چاوا دکاره هلگره برسوا مرو بده وی پرسه اوه یکیتیا لسر بنگه جواکا اخلاقی و پولیتیک نرخا بتنه یا هر فرد و کوم و جه پاش و گاوه ناویجن اصرار د معنا جواکا اخلاقی و پولیتیک ده جبو جداتیان جبو و کوي و ازادیان شرط بتنه او تیره بکه جواکا اخلاقی و پولیتیکه جواکا دموکراتیک و روشا مدرن آوه جواکا دیروکی هر روزا چه خوازیده تر اثبات دکه ایدئولوژیا ناوندیا سیستما فرمی یا مدرنیزم لیبرالیزم جبو و راستی برواجی بکه تیره خو ارگومانم بکارتینه هما خوب دموکراسی رو وک هفدبینه به تمامی آلوزیه که تیگینان تی آفراندن. لیبرالیزم بخواه تاوی که ایدولوژیه خوب سیستما سیاسی دموکراسی رو وک هف نشان ده و او میناکه که تیپی که کوه راستیه ایفاده دکه. لیبرالیزم بخواه تخریباتا بگم آفرد لهمبری جواک ایفاده دکه و سروریا یک دستاریان لسر جواک و یک پشتراست که. جبر آواهی خویا ندموکراتیک و هر جور فردیت پرستیه جمالبات حتی به دولت خودی میلا دیکتاتوریه. فردیت دموکراتیک جدایه. وکه بریار و دنگ هفپار اجواک فرد لپیش دگره. فرد کنگی و دنگ و بریارداری اساس بگره لجم جواک نرخ و حرمت وی و هبه. جلورا فردیت پرستیا لیبرال آب آوه که یک دستارین بسینور او به هجماره آنتی دموکراتیکه. تل لافازانی و آلوزیا تیگینا نکاره و خصلتا لیبرال آنجی نئو لیبرال بگوهرینه. لیبرالیزم وکه گوتن معنی اوه آزاد بونه. لیوه پشتراز کریه که ده پراتیکه ده او جی پیشکتنا بسینور آ یک دستاریان ویده تر نبریه. آزادیه بقاسی که خویا بکه ته پیشکش کرن ده پراتیکه ده با آوائه که در رژیم فرعونان ده جینا هاتیه دیتن قید و بندن ایدولوژیک و مادی لیخستنه. د جواکه کې د ازادي راسي کنګي بهمان او شاغن جواکی وره دستک کرن هنګ د کار معنی دار به اگر ازادي فردي جاليه جواکه و نه دستک کرن هنګ یک دستاری او انصاف خو او جروشه که بروح ازادي رلهونا که ifade دکه جوخه پرزګریکه که وکوي یا لیبرالیزم نینه جواکه اخلاقی د شرط او مرجن مدرنیته کاپیتالیست د دیروکه خود د روشه خو یا هری هاتیه تنکرن بکیر کرن او گنجری کړی دی دی سابقاسی که ده تدما دیرو که ده نهاتیه دیتن لشونا پیوان اخلاقی شیفرین حقوق تده هاتنه دانین. چینا بورژوازی اخلاق به قیمت دکه و دبن ناو حقوق ده سروریه خویا چینی کته به کته دکه شیفره و لسر جواک فرز که. لشونا جواک اخلاقی جواک حقوقی تبجی کرن. ام لور بگوهرتنه که گرینگ را روبرونه. ده دیرو که ده مروف لحودان حقوقی کرنه راسته. لیدته هولدانان دجی بقاسی مدرنیته بورژوای د دتایان د نهاتیه فتساندن یا راستی یا د بناوی حقوق د ته پیکانین یک دستاریه چینیه آفراندنا یک دستاریه حقوقیه به حقوق بریوبرنا خوازه که حتی داوی آلوز آمینا جواکه ممکن نینه بگومان به شرط دادی جه حقوق د جواکه ده هیه دوی چارچوه ده دست جنابه لبلی یا کو بناوی حقوقا پوزیتیو دولت سر جواک فرض که نه حقوقا عادله او یک دستاری نتوه او چینا سردسته کل حقوق هاتیه بار کرن او رزقداری دولتا نتوه خراکرنا اخلاق او خراکرنا جواک یک تشتن بویرین دو قومن و راستیه پشتراسکن جواکین بالا هر کسی لسروان این روسیا او دولتین یک بوین امریکای ایرو ساعته کجی بیستاتو کو انگو بی رزقن حقوق ین فرمی نکارن دوام بکن جاران ام د دمن په خیرتنګي د لیر راستن جواک به حقوق فرمی ود گوهر قاده هویتیه یا راستی او روش راستیه که ifade دکه وقتا ما دولتانه تو تعریف کربو ما گوتبو روشه که شره حتی بچاوین جواک هاتیه فرض کرن د دمن په خیرتنګي کریزه ده او راستی ته اثبات کرن پتانسیل هری مزنا کریزه لجم جواکن خودی حقوق فرمی هه سدم جی اوه ج پرنسیب اخلاقی محرومه اگر هاویردور د اسا فلاکت د کتبه کریزه صدما و محروم بونا جهمان اخلاقیه او لبرانبری و حقوق هاویردور هی پیشتنه هاتیه برن. جخوا هاویردور مجارک ولنینه که به حقوق برگری و پاراسنای وره کرن، جبر که به سرو بنیه.
باندورا حقوقی گلکی کم او بسینوره جلورا د بنگه پرزګریکا اکولوژیک ده لاوازبونا پرنسیبا جواکا اخلاقی هيا جواکا که نکاره به جه پرنسیبا اخلاقی حق ده که بدیه نه دکاره د بنیه خود نجی له هاویردورا خود دوام بکه راستیا اکټوال و گلک باش راوت که له همان خصوصا مرو دکاره جبو پرنسیبا جواکا پولیټیک جی به فکره جبر کل شونا پولیټیکای اداره بروکراتیک ا دیوانه یا دولتانه توا هاتیه دانین فونکسیونا دموکراتیک ا جواکا نمایه اداره کاری دولتانه توا یا کتیه حتی بچاوین هری هور ان جواکه روشا توزیا جواکه ifade دکه جواکه که تواهی صغره او کار خوین هفپاج بروکراسی را هشتبه براستی همش عالی ذهنی همش عالی اراده‌ای و تیرا خو توزیه اوروپا الوی هایل بوی به سدم خو به پرنسیبا پولیټیکا دموکراتیک و گریندایه بسینور بجی توی بروکراسی ژ پولیټیکا جواکی رجی میدان هشتیه او پر هندک پیشکتنه خو دینداری و یکیه لګوري دولتا نتوه یا مدرنیته هبونا جواکا پولیټیک ژیکیتی او یکپارتی او ور تهلوکه لیا راستی بروکراتیزم او اداره کاری دولتا نتوه هیمانا پولیټیک اکو هبونا جواکه بتنی تنگ ناکن با اوای کی پراتیکی دکن کو بکرنه او بتنی وک شور دموکلس لسرسر جواکه ناسکنن ساعت به ساعت و هورهوری دکن پرزګری کا هری بنګهین ا فلسفه پولیټیکا سردمامه اوه او د پراتیکه د جیوکه فاشیزم ل پیشیا جیانه آستنگا هری مزنه من وها گوتبو هیتلر شخصی تکچو ل سیستم اویب سرکت دولتداریا نتوه د چارشوه جهول راکنا جواکا پولیټیک ده به فاشیزم هیتلر را وکوین جواکه که پرنسیبا خو یا پولیټیک نه به نه بکارانین انجی جهوله هاتبه راکرین مریه روشاوه هری باشی جواکا متنگه ifade که جبر و یکی فونکسیونا جواکا دموکراتیک دایه پرنسیبا پولیټیک با اوای کی حیاتی گرینگه هر وها وک سیستم جبو سردستیاوی اثباته که بنگهینه دیروکا شهرستانی با اوای کی دیروکا تنکرنا جواکا پولیټیک او به بیکر کرنا وره بنرخ کرنا وی چینی کرنا جواکه به تکوشینه که دجوارا پولیټیک مشیای او د انجام ده به تبساندنا وره دولت به سرکتیه دوی مرو دوی خصوصی ده به بالداری تف بگره و هایج خوهوه. مارکسیس گلکی به پرزگری که تکوشینا چینی را مجول بون لیوان جو خوزای چینی بونه راست دیار نکر. خواه نگرتنه و مینا که چینی بون فاضیلتک به مینا پیشته بره که شهرستانیه به نرخاندنه. مینا قوناغه که دیتنه مینا پره که تکیلیه دیتنه و دو چارچوه متریالیزم دیروکی ده باور کرنه که دوی مرواتی تیره در باس به. من دا آنالیز خویا شهرستانیه ده چینیبون وکت تنکرین و بکرکرنا جواک اخلاقی و پولیټیک نرخان. مبگرینگی دیار کر که چینیبون چه قاسی پیش داده چه جواک زیدتر دکبه بند دستلاتداری و هگومونیا دولته. دوی چارچوه ده مرو دکاره بیجه دیروک تیکوشینه که دجوار آچینیه. لی پیکانینا چینیبونه بخواه بهلم پیش دبرن و پیشکتنک به برواجی پاشکتن و پاشوچونه که جواکیه. جالی اخلاقی و نه باش بله پیشکتنه که خرابه. ادعا ده بیجه جبو پیشکتنه چینیبون راوازگه که که به نوی پیک به او تو وکه ifade که مارکسیستان دست نشان کرنا و ادعا ده تکوشینا آزادیه ده شاشیه که جدیه که هاتیه کرن. وقتا که ام جواکا پولیټیک به جواکن چینی را دم برهف تعریف اوه هری راست اوه که وی لدجی چینیبونه تمیل برخودایه. جواکا هری هندک خو چینی کریه جواکا هری باشه. سرکتنا تکوشینا پولیټیک دکاره خو به چینی نکرینه دیار بکه. تکوشینه که سرکت یا پولیټیک به تنه به چینی نکرنا جواکه انگو جواکه نخبن زوره یکالی امورن د سلطداری او دولت پشراس بکه. لجواکن حتی بقرکه کتن ناوا زوره د سلطداری او دولت مرو نکاره بحثا تکوشینه که سرکت یا جدی بکه. اگر مرو بحث بکه اف خو خاپاندنه. جبو جواکا پولیټیک هری ایدال انگو یا هری دجیته اوه خویان به تواهی ناخبن زوره د سلطداری او دولت یانجی د انجام له هفکنا به تکوشینه که دجوار دیار کړی ده برزه الیان د سلطداری او دولت ناسکرن. مدرنیته کاپیتالیست قوناغه هری داویا شهرستانیه کوته د جواکا پولیټیک هری زده هاتیت تنکرین او بکیر کرن. دوی اف خصوص باشوره فهم کرن. تکوشینا پولیټیک حتی دموکراتیک لګوري لیبرالیزم یا هګومونیا ایدئولوژیکه د دماوی د تیرا خو پیشکتینه
دما کو مروف د سر دنیره اف ایده راس خویا دکه بخوا ترسی خو ifade دکه فردیت پرستی و یک دستاری د دیرو که د باوای که هری خورت هاتیه پیش تبرین او لو ما اف دم جبو جواک اخلاقی و پولیتیک دما به فونکسیون او بکره وکد د سلاداری هری مزن دولتانه ته جواک هری زده نه پولیتیکه دولتانه ته جواک که به وی رنگی دردخینه هوله حتی الناوراس تشتکی بناو جواک نامینه جواک با آوائه کی دناو دولتانه ته او گلوبال بونه ده هاتی حلاندن. میشل فاکول دوی نقطه ده پاراستنا جواک وکه بنگه آزادیه دبینه. جدستاینا جواک نبتنی وکه جدستاینا آزادیه وکه جدستاینا مرواتیه جی تنرخینه. دوی چارچو ویده معنی مدرنیته دموکراتیک وهایه. پاراستنا جواک ده بدستخستنا آزادیه ده ریا بتنی خلاصیه. جواک خوب سیاست دموکراتیک د پاریزه چاویان خو یم پولیټیک فونکسیونل او کیرهاتی دکه او به وی اوای خو ودګوهرینه جواک دموکراتیکا مدرن جواک دموکراتیکا مدرن جی لسر تواهی کارن جواکی هم د فکره او د بهجه هم جواک جواک خودگینه بریاری او د کوي نو چالاکی لسر بنګه جداتی او پرچاندیتی او کویتی پکتینه او به وی اوای چتربونه خو اثبات دکه جلورا مدرنیته دموکراتیک به تن لسر بنګه کی راست کوشینا چینی نه ده ده همان دمیده ده سلطداری او دولت کنو آوانا که او پی جواکا خو نافت سینه نا که وی خفق و دافقا دیروکی. های جخوه هیه که چه قاسی چینایتی پیش بکوه او قاسی جی ده تکوشینا چینایتیه ده تک دچه. ده وی های جخوه بونه گاره با وکه یک جه خسلتین خویم بنگهین دیار بکه. چاو کوی وره فهم کرن با مدرنیته دموکراتیک تیپ کنو یا جواکه یا که نه کابیتالیزم و نه جی سوسیالیزم ده افراندن. افتگین جواز فکرنا جواک دورن جبر کو افتگین با ارمانجا پروپاگانداینه بگومان جواک تپیکانین اف جواک که دموکراتیک مدرنه برول که مزن ا پرنسیبا جواک اخلاقی و پولیتیک رادبه دوی جواک ده چینایتی زده درفت و امکان پیشکتنه نابینه انگو امورن د سلطداری او دولت یان زورا خو نکارن فرض بکن یان جی بلهف کرنه که دوالی هفدوناس کن د نوا جداتیان ده یکیتی و کوي او ازادي هم وک خصلته که فردیتی و هم جوکه خصلته که جواکبون پکته. هی بهتر و کوي آزادی و دموکراسی و که پیدوی خوزه و جواکه انجام و گوهرین و پیشکتنه که سازی سیاست دموکراتیک ریل برود که.